Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Uyu mwaka rero wa liturujia uragenda ugana ku musozo, turi mu byumweru bya nyuma. Yezu rero yari kumwe n'abigishwa be, nibyo dusomwe mu Evanjiri y'uyu munsi. Twabonye arimo arangamira, atangarira ubwiza bw'ingoro y'Imana y'i Yerusalemu, ariko abari mwumvaga icyo gihe batangajwe n'amagambo yababwiraga avuga ati, uko mubibona nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Yezu arongera kutubwira ko Kiliziya ntabwo ari amatafari tubona, Kiliziya ntabwo ari amazu, ahubwo Kiliziya ni abantu ubwabo bamenye ko umubano wabo na Yezu Kristu ari wo wa mbere, kandi ko bagize Kiliziya nk'abantu, nk'ingingo nzima nyine za Kristu, atari amabuye. Amabuye ashobora guhanantuka akagwa hasi, ariko abantu bagizwe bashya na Yezu Kristu, aho baba bari hose baba bagize Kiliziya y'Imana. Nitwumve rero ko Kiliziya ari amatafari gusa, ahubwo Kiliziya ni twebwe, igihe cyose twemera kuba ingingo nzima muri Yezu Kristu uduhamagara. Ibyo tubona byose bizashira, ariko abantu bakira urukundo rw'Imana, abantu babayeho mu rukundo rw'Imana bagatungwa narwo, byanze bikunze bazahoraho iteka. Yezu rero arongeraho atubwira ati, tugenda tugana ku musozo w'Ivanjiri, mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Kwiyumanganya mu bitugerageza, kwiyumanganya mu bitubabaza, kwiyumanganya mu bintu byose biduca intege, niko Yezu Kristo arimo dutumira gukora uyu munsi. Kwiyumanganya kugira ngo tubashe kurokora ubuzima bwacu. Ariko mu by'ukuri ntabwo ubuzima bwacu ari twebwe tuburokora, ahubwo tureke mu bwiyumanganye bwacu Yezu Kristo adusaba, tureke aba ari we ugira umwanya wa mbere rokora ubuzima bwacu, kuko ubuzima bwacu twarabumuhaye, kandi ibyo dutunze byose ni ibye, cyose niwe tugikesha. Tureke rero yinjire mu buzima bwacu, aburokore, bityo natwe mu bwiyumanganye tubabarirane, dukundane, twihanganira ibitugerageza, ariko cyane cyane dukomeze urugendo, kuko Yezu aratubwira ko ntabwo ari umunsi wa nyuma, ahubwo igihe kiracyahari. Kandi kiza Yezu atubwira n'uyu munsi nuko adutegereza kugira ngo twongere tubane nawe, twongere twakire impuhwe ze, twongere tube rwose nk'abana bisanzura ku mubyeyi. Twumve rero ko umwaka wa liturujia urimo ugenda urangira, ariko twebwe ahubwo dutangirane na Yezu Kristu, tumureke atuyobore, aduhe ibyo dukeneye byose, yego, ariko cyane cyane twumve ko muri byose na hose ari ufite umwanya wa mbere, kandi ijambo rya nyuma ni ijambo rya Yezu Kristu. Tureke arivuge, arirangurure muri twe, igihe cyose tuzaba twacecekesheje andi majwi yose akunze kutujyana kure nyine y'isoko y'ubuzima, ariyo Yezu Kristu. Byose bizashira, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ariko abantu bumva ubumwe na Kristu mu rukundo ruzira uburyarya bazabaho ubu n'iteka ryose. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe, mugende muri Evanjiri y'uyu munsi, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 21 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 19. Imana ishobora byose rero nibaho umugisha kandi ibarinde, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.